Un aviso, ya se abaja el Oficina del Mines and Geoscience Bureau bajo na opisina del INR para apela con el mga residentes del mga kanto y río y mar para debe saber el estado del mga lugar si en caso el llega fuerte ulan epekto del La Niña. Asigun con el Chief Geologist del Geoscience Division del MGB-9, el Jedediah Villacampa, uno del mga delikaw para esta amo el mga kanto del river system del Tumaga River. For Zamboanga City, flood-prone areas located siya sa, especially sa low-lying areas along major river system. So, particular major river system ng Zamboanga is the Zamboanga Tumaga River system. So, along Tumaga River, yun yung mga barangays which are flood-prone, and dito rin sa sentro. Base na di ila geohazard map kaya presenta ng news team, el color lila del mapa na syudad de Zamboanga amo el mga lugar kay grande posibilidad del baha si cada vez tiene fuerte ulan. Asigun pa kuneli, como na pueblo, el mas grande si alcanza ng media metro el altor. Ito yung geohazard map ng Zamboanga City. Ang purple represents areas na high susceptible, it means possible or prone susceptibility, prone to flood. And the brown areas such as ito, Mampang, part sa San Roque, are the areas low to moderate susceptibility or low prone to flooding. Si Villacampa habla que uno del mga rason si porque taafrita el mga río por causa el mga residentes tarebata el cosa para del río como aliparte na barrio del Tugbungan. Base kasi sa yung ang shape ng channel mo, minsan kasi nagko-constrict dahil sa minsan populated area ba. So minsan inaagaw na nila yung river banks ng particular river. Taapela también el MGB debe asigun prepara el mga residentes na kanto y río del Tumaga River como aliparte na Tugbungan, siendo más de 1 metro el agua baja. Imposible subir por causa ta que la jutay el pasada del agua y río. Debe también asigun anticipa con el mga lugar que mantimpak por causa con el pesadez que encima con este mga río. Debe también seguir asigun na buffer zones ta impone na kanto y río el gobierno nacional y no debe con este planta casa. Takundusi también ahora el MGB con el groundwater assessment, coastal area assessment, vulnerability risk assessment con el mga infrastruktura y otros pa. Albert Luna, Dateline Zamboanga.